Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira molaetša wa mafelelo a beke ye, weekend prediction. E ka se be o motelele. Molaetša o tšwa go manyelo a gago le badimo ba gago ke wa gore ba bona gore o šoma ka thata, o leka o dira dilo tša gago tša bophelo gore di be gabotse, o lebeletše ba lapa la gago ba ile gore wa ba rata, batho ba ile gore wa ba rata ka ra bophelo ba gago, o leka o thuša mo o kgonago go thuša gona. Ba leboga kudu ka matsapa a wa tšeago, maikarabelo a o nago le ona, ka mokgone ke gona o ntše o gola spiritually, ka mokgone ke gona o ntše o feeda your soul. Gomme ba re o se ka nagana gore ga ba bone maitapišo a gago, ba bona ntho nngwe le nngwe e le gore wa e dira, ene ebile ba go support-a go dilo tše e le gore wa di dira, ene ebile ba tla tšwela pele ba ntše ba go fa maele kgafetša. Ba re o se ka fela pelo, o tsebe gore moputso wa gago o tlo tla ka nako ye le gore e beilwe gona mola mošong wa semoya, ene moputso wa gago e tla ba moputso e le gore o sa tlo go thabiša. Dimpho di tla tla go wena di šalane morago. Sa bohlokwa ke gore o di rapediše gore ke nnete di kgone go fitlha ka matsogong a gago, manaba a seke a di blocka. O di rapediše gore ge di fitlhile ka matsogong a gago o kgone go di šomiša ka tsela ya maleba, manaba a seka dira gore dimpho tšeo di phatlalale. Ba boše ba re go ntše o tšwela pele o dira ka yona tsela yeke, o seke wa lebala mo o tšwago gona. Don't forget your roots. O seka wa lebala badimo ba gago, o seka wa lebala manyelo a gago. Ka nako nngwe go bona dilo tša bophelo di sa sepele gabotse, ke potše gore na molato ke eng. O seka kitimela go conclude gore manyelo a gago le badimo ba gago ba o furaletše, goba manyelo a gago le badimo ba gago ga bana taba le wena. Ke potšiše pele gore na molato ke eng dilo di diragala ka tsela yeuwe. Ka nako ye nngwe ke ka mokgwa le gore dilo di beilwe ka gona, gore mo lefaseng re tlo no kopana le di-challenges, gomme ke mošomo wa rena re le batho re phela mo lefaseng gore re face di-challenges tšeuwe, gomme re kgona go succeeda ka re ga tšona. Ke yona ntho dira re be bohlale, re a gola mo monaganong ya rena, re a gola spiritually, re a gola emotionally. Ke tšona dilo tše e le gore di dira gore re seke ra lebala mo re tšwang gona, ka gore ge re ka ba le ntho nngwe le nngwe re nyakang ka ra bophelo, tšhelete tša ba gona, everything ya ba gona, ka nako nngwe re feleletša re lebala mo re tšwang gona. So ba buša ba re ke potšiše gore na wa dilo di sa sepela gabotse, mohlomongwe e ka ba e le yona tsela ya gore o growe, ene ebile mohlomongwe ebile e ka ba lebaka la gore mohlomongwe go na dilo tše le gore wena wa di dira tša phošo tšeo e le gore ga wa tshwana go di dira, goba go na dilo tše le gore wa di ignora ga o di dire tše e le gore o swantše o di dire, manyelo a gago ba lebeletše gore o di dire. Ba tla go wena ka mekgwa mentši, ba o tlišetša melaetša, se bona swantše ko o se dira gore o pay attention. Ba re do not forget your roots. Gopola mo o tšwang gona, gopola manyelo a gago, dira anything o ka go e dira ye le gore e tla dira gore o connecte le bona, ye le e tla dirang gore o feel the presence ga ba le gona mo gaufi le wena, o tsebe gore jale ba fitlhile. O seka lebala go ba leboga ka ra dilo tše botse tše le ba o file tšona. O seka re ka mehla o bolela le bona o kgwetše le gore wena ka mehla o bolela le bona o balabala, o lebala tšela ba o fileng tšona. Ba re appreciate what you have. Yes, it's okay gore o nyake more, yo ba e support ba tseba le bona gore bophelo mo lefaseng le la rena leke la earth le boima. Eupša ba re seka tša nako ntši o balabala, tša nako ntši o leboga. Gona mo weekend go na le nako e le gore o tlo kgwetša
o feel alone, kore o feel o kare o tee o noši. It's you against the world. O feel o kare gona batho ba ile gore ga ba go rata o ya ka mokgwa le gore wena wa rata ka gona, goba ga ba go rata ebile ga ba o hlompha ka mokgwa le gore wena o expecta ka gona. So ba re yeo ke another exercise e le gore o tshwanetse gore o ithute go šoma ka yona. Ke potšiše le yona gore na molato ke eng, ana mohlomong e ka ba le dilo tše ke di bolelago na, mohlomong ke na le go bolela dilo ke joka. Opia ntho ke boletšang e fihla tsebeng tša motho mongwe e bo kare maybe ke be ke mo kotla, maybe ke be ke mo tshega, goba mohlomongwe ke be ke mo rogaka. Ke ntho engwe le gore santše re kwe mantšu a rena. Mantšu a rena are strong. Anything e tswang from your mouth is strong, e affecta the other person. Go na le ntho engwe le gore o ka e bolela whether ke a o tseba gore a ko o tsebe, mara ka no kwa mantšu a boletšeng ko wena, mantšu ane o a boletšeng wa kgotše le gore a nthuša ka raphelo baka, a ntira gore ke be strong. Wa kgotše e le gore le ge le re ke be ke lwala ka nako ewe, mara mola ke no kwa mantšu a gago, immediately ke a fola, I feel at peace, I feel happy. Ke kwa ke thabile ka dilo tše ke nago le tšona ebile ke kgotsofetše ka tšona. So ka nako nngwe motho mongwe a ka bolela mantšu a e leng gore a tla re ga a fitlha mo ona a kgotše le gore kore a ndestroya mantšu ale, a mpolaya a mfeleletša, a ntira gore ke se ka tlhola ke sa ba creative, ke re ke tebela ke pone jela ka lešilo. So ke tše dintša le tše le gore ba rata gore o di lebelele ka raphelo ba gago. Ka nako tšengwe ra rapela, re bolela le badimo ba rena, ra manifesta, mara a go loke selo. Dilo tše di botsa di tle ka ra maphelo a rena, ana di thibela ke eng. Maybe ke ona mantšu a le gore a tšwa melomong ya rena re sa amini, re a bolela because re sa tsebe gore mantšu ale a heta batho ba bangwe. Ntle le gore a hete batho ba bangwe, mantšu ale then a kgotše le gore a dirang attractor di negative energies, attractor di bad things ka ra maphelo a rena. Ke bolela mantšu ale ke nana gore ke a joka, santefa ke a go kgopiša pelo ya motho mongwe, and then le the universe wa kgotša e sa rate mantšu alaka. So mantšu alaka automatically a boa back mo go nna as a negative energy, a boa back mo go nna as the bad luck. Lo tša ka tša phelo tša sa tlala di sa sepela gabotse. And then ba buša ba re o tlo tšwela pele ka o ke grounda weekend yona yeki kudu e re go ke grounda o lebelele go balansa your root chakra, ke chakra la mathomothomo e leng gore e go dira gore o be connected to the mother earth. O tlo re go e grounda yona chakra yewe wa ja dijo tše di ready. O ka ja dijo tše dingwe but at least o be le ready ka re ga dijo tša gago. O ka ja tamate e tala o ipsine ka yona, go ka ba le beetroot ka ra dijo tša gago. O ka ja like the fruits tše di ready, mohlomong ntwa tshwana le apole e ready, garnat e ready, anything ready e ka bang gona ka ra dijo tša gago. Ga di ka sebe gona it's fine, o tla ntla gore motlhang o kgone o kry-a dijo tše di ready and then wa dija e le gona go balansa your root chakra. And then ga ba ntse ba sa tšwela pele ba re go ntse o feel-a o kare go na batho ba le gore ga ba go rata ka mokgwa le gore wena o ba rata ka gona, goba ga ba go nyake ka ra maphelo a bona, o se ka etša o kare maybe it's a bad luck, o se ka etša o kare mohlomong wena o na le madimabe mo lefaseng, mohlomongwe this was meant to happen. Destiny ke yona e dirang gore go be ka tsela yewe, e le gore e rata gore o ke thute se sengwe ka re ga bophelo. Mohlomong batho bawe ga ba go lokela, go na le tše le gore ba di dira behind your back. That is why yanong the universe e bantšha ka ra bophelo ba gago. So yanong ke ntela gore wa bulega spiritually, o kgona go bona jwale gore ke mang a ntoketšego, ke mang a se a ntokela, ke mang a nratang ka nnete, ke mang e le gore wa pretenda, ke mang mogwera wa ka, ke mang lenaba la ka. So ba bantšha batho bawe ka ra bophelo ba gore o ba bone
and then go sno ba bona o make a choice ka re o ka khotsa o thoma o ba away from bona ga ba thoma o phone wa khotsa re o ba le mogolo o sa araba di phones tsa bona di calls tsa bona o ba no khotsa re o kinyaka wait because we enough go ba o kinyaka wait into la re o connect to your soul go kgone connected to your soul then ke bona o tlo kgonang go bona batho ba nnete le batho ba se be botse ka raphelo ba gago and then wa tswa ka mogara wa bona because this is what the universe want you to do ka re ga ba le gona ka raphelo ba gago ba go ditela when coming to spirituality ba o ditela when coming to tse ding tša le gore the universe wants you to do or wants you to achieve go ina le bona o sa fele ke phana kwa ya go ba noši ga o kgone connecta le mangwele a gago yes wa rapela every day mara tseba gore thapelo tša di fitlhe mo le santse di fitlha gona ka kala re wena ga o ke ground ka kala re there's too much negative energies around you ka kala re wena ga o go kra nako le ya go connecta to your soul so ke tšengwe tša le tšelo di ka diragala yona weekend yona yeke and then ba re e ba independent e ba noši kira le thabo pelong ya gago lo ntšuditše o nnoši ge ba go era ba sa go founele go ba sa go etele for that period a se gore ga ba go rate e ka ba nthela gore this is what was meant to be e ka ba nthela gore mangwele a gago ba nyaka gore o be le nako yela ya go ke khumana o ke kwišiše gore wena o mang o nna o nnoši o kgone connecta le bona o tla bantšwe tšwela pele o ke ground wa tseba gore swantse connect le mangwele a gago jang ke a leboga kwana molaetša beke ya rena wa mafelelo a beke a re kopaneng gape bekeng e tlaga ke a leboga